Selam dostlar. Min Etne rayonunda bir kızık isimli Kazaklar Urtemi degen onun utasında bastıram. Biz indi bu çıgarılış isimde cismi proyektinin Şirat'taga çıgarılışı. Mına Rival abi bilen görüştük. Kuam Avuz yerligi başlığı bolup turabıl. Şu Kazaklar Urtemi bu Avuz yerligine kireymi? Kuam Avuz yerligine kire. Bu Kazaklar Urteminde neçe kişi yaşay? 75 kişi 25 hocalıkta yaşayın. Пропискадан. Burada Jekin'in koççular da vardır indi bunda? Var, Jekin'e kaçılan kişiler de var. Sanırım o Türk bunda o kişiler de aynı. Şu Jekin'e gittiler mı? Jekin bundan da var. Bunda yılgalar neler var mısın? Urtem yılgası aynı. Yılgası degen bu barayını şunda. Bunda kursada uzun musun? Varangus degen var ya olundur 5 kilometre. Ama da o Mari başladı. Marilar olsun. Mari granitası bunda 1 kilometre. Ne bu? Yılganın tiyağı bu Mari başladı. Bunlar edin bu yağlar. Marilar kiremizin da bu konakka. Elek zamanlarda konakka dediler diye. Bunda konset koyup o ki koyarlar. Bizden kel var bunda koyarlar konsetini söyleyip eserler indi. Ömer gel bunda. Ama da kadar halk nasıl bilen şugulansın? Bunda köprek ollardır indi. Bunda köprek indi. Illar da şundan soň munda gidiyordu bir unlap gaýlada özlerini sıyırın tutayın da şol sıyır bilen başkalarına setin tapşırgan bula şunun hesabına ekrinep yaşayın. Siz o hocalığı yaşlarında mı? O hocalığı bilen yaşaylar. İyi. Daruni da işleyen kişiler var indi. Daruni kolhoz var indi. İyi başka kolhozlarga barmış değil. Natahir abi Kazak Urtemi degen bir kızık oğulda turabız heymi? Bir seyir ismi neymi? Yara Kazak degen söz var, Urtemi var. Kimde urti dersin bular? No Urtem degen tatar tilinde urtem degen söz bar indi ol. Şundan çıkıp ana Kazak, bu Kazak indi özüne göre Kazaklarını urtebirek anlatуу için bu Resey patşası belgilep koygan patşaga hizmet etүүчү Kazaklar avulu bula. Aha. Bunun urnaşuğı 1775 yıllarını mında en birinci iş gaýle Kazaklarını getirip oturtalar. Hem alarga yer bereler. At, vintovka. Aha. Olar şuşa tirede, şuşa tire avullarda vudruk, hökümet kişilerine karşı çuvalışlar bolsa, mana şol çuvalışlarını bastırıp tırırga tiyişli kişiler bulalar. Kazaklar bula. Kazaklar bula. Aha. Mana şularını indi tege urtem degen söz bilen tege urtebirek aytуу bulamayındı. Mana şolay deyip kirip gitken ol Kazak urtemi avulu bulup gitkendir deyip oylayım men. Şundan soň bu avul Zuraya ekirnep tigilerge mümkinlik berilä bit. Jalybyny töleýler. Aha. Şundan hayran уже 1795 yıllarga endi munda hazır 23 hojalykka aýlana bular. Şundan bu Kazak Urtem jirlerin Kazan hanlygyn algandan soň patşa hökümeti Votçina deyip mäңgilikке degen söz. Buşka Yavuş degen tatar kişisi Yavuş knezge deyip knez bula bu. Yavuş knezge bana bu jirlerin bu Etne rayonunun başti köp jirlerin şuşu Yavuşka bire. Şuşu Yavuş'nun ınıkları bu jir bilen tozu idare ettiler. Hem bular şunu diyebilirler. Bular bitinde Kazak bulgaç devletke hizmet etken halyk, bayıboy halyk bula. Şundan bularını Yavuş'un bir malayı kelip, davay deyip jinap kite yasaklı toyginsi kelip, şundan bular bunun bile riza bulmayışı, patşa Peterburg'a barıp, sudit sıyteler. Mına şunday kişili halyk bula bunda. Mına bu tarihte var, bunun da minde yazıp alıngan neler, danliler da var. Jiňeler misin sırta bergeç? Şo, Yavuş malayların davay bulay qaharlamasga degen fikirde kalalar. Şundan bu avul dağı da kişeyip surayıp gite. Mında en kişili vakitinde bu indi 1930 yıllar, 38 yıllar. Mana kolxozlaşуу çırlarına kadar
480 кеше яши бу авылда. Шуннан бик зурая инде бу. Ну, монда бик көчле пожар була. Беренчедән жарты авыл почти жаны бетә. Шуннан икенчедән колхозлашу чыры. Колхозлашу белән булар баш бирмәс казаклар бит инде. Булар бик риза булмый. Шуннан булар монда бик күбесе китеп бара бу авылдан. Һәм уже 1900 ничәнче 60-нчы елларда уже 120 кенә кеше кала монда. Менә бүгенге көндә инде монда менә 75 кеше карт-кырылар һәм 25 хуҗалык кеше яши торган һәм тагын унлап хуҗалык инде кыста җыртлар. Монда хәзер яшәүчеләр ул шәйсәр шул казакларның потомоклары булмы бит? Потомоклары почти юк инде монда хәзер. Юк. Монда потомоклары юк. Менә шулай итеп бу вакытында бик көчле авыл булып, бик көчле колхоз булып, зур авыл булып санала. Шуннан монда халык шундый эшчән халык, эшләргә кешеләр бар дип, игенче колхозы булып ешкаш, бу авыллар 7-8 авыл, бу тирәдәге бөтенесе зур колхоз, игенче колхозы булып ешкаш 59-нчы елны. Шуннан шушы колхоз 1985 елны бик күп сөт бирә торган чит ил пародалары булган Галштина Фрис пародалы, буны немецлар чыгарган парода бу. Шушындай сыерларга ферма төзеп, менә без аның урынын тегендә карадык. Шул фермада 200 башка кадәр җиткереп, булар бик күп сөт биргән хайваннар белән дан казанып, игенче колхозы алдынгы урыннарда җыри. Шуннан менә шушы перестройкалар башлангач, халык әкренләп картая, элекеләр яшьләр китеп бара. Менә шулай итеп, бу фирманы 2006 елларда бөтен хайваннарын алып китәләр инде башка таралмаганрак колхозларга. И бу авыл ничек дип әйтәм инде, үз иркенә калдырыла инде, әкренләп сүнәргә. Монда хәзер бер нинди халыкка эшләрдә эш калмый инде фирма булмагач. Инде шулай булса да, менә бер теге гаяр канлы нәселләр бар. Менә шул авылның Рафис дигән җегет бүгенге көндә 40-ка якын сыер асрап, фермер булып эшләп ята. И үзенең техникалары белән кирәк вакытта шушындагы халыкка да булыша. Тегендәге тракторлар аныкы. Әйе. Индейме? Әйе. Менә шушындай авыл бу.